Добре дојдовте на новото видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Во ова видео ќе го фатиме најголемиот дел од вокабуларот кој е поврзан со деловите на телото, потоа болестите, медицинскиот персонал, медицинската опрема, глаголи кои се поврзани со здравието и така натаму. Die Körperteile, делови на телото. Именките кои се во машки род ќе бидат обележани со плава боја, во женски род со црвена, а оние во среден род со зелена боја, за полесно запамтување на родовите. Der Körper, тело. Der Kopf, глава. Der Hals, грло. Der Mund, уста. Der Rücken, грб. Der Finger, прст на раката. Der Fuß, стапало. Der Zeh, прст на ногата. Der Arm, рака. Der Bauch, стомак. Der Zahn, зап. Der Bart, брада. Der Schnurrbart, мустаќ. Der Busen, гради. Der Oberarm, надлактица. Der Unterarm, подлактица. Der Ellbogen, лакт. Der Daumen, палец. Der Brustkorb, граден кошик. Der Fingernagel, ногт. Der Zeigefinger, показалец. Der Mittelfinger, среден прст. Der Ringfinger, домал прст. И der kleine Finger, мало прсте. Der Knochen, коска. Der Knochenbau или der Skelett е исто скелет. Der Muskel, мускул. Der Nerv, исто нерв. Der Rumpf, труп. Der Bauchnabel, папок. Der Magen, желудник. Der Dünndarm, тенко црево. Der Dickdarm, дебело црево. Der After, анус. И der Blinddarm, слепо црево. Der Gaumen, непце. А сега продолжуваме со женски род. Die Nase, нос. Die Hand или die Handfläche, дланка. Die Kopfhaut, скалп. Die Haut, кожа. Die Schleimhaut, слузокожа. Die Faser, влакна. Die Augenbraue,
Веѓа. Die Backe, образ. Die Stirn, чело. Die Zunge, јазик. Die Pupille, зеница. Die Iris или die Regenbogenhaut, шареница. Die Augenwimper, трепка. Die Achsel, пазува. Die Lippe, устна. Die Spucke, плунка. Die Schulter, рамо. Die Schulterteil, плешка. Die Wirbelsäule, хрбет. Die Arterie, артерија. Die Vene, вена. Die Kapillare, капилар. Die Aorta, исто аорта. Die Zelle, клетка. Die Hüfte, колк. Die Niere, бубрек. Die Leber, црн дроб. Die Lunge, бел дроб. Die Atemwege, дишни патишта. Die Milz, слезина. Die Pankreas, панкреас. Die Drüse, жлезда. Die Hypophyse, хипофиза. Die Mandel, крайник. Die Zähne, тетива. Продолжуваме со среден род. Das Ligament е исто лигамент. Das Haar, коса. Das Ohr, уво. Das Auge, око. Das Bein, нога. Das Genick, врат. Das Gesicht, лице. Das Rückgrat, хрбетен столб. Das Organ, исто орган. Das Gehirn, мозок. Das Knie, колено. Das Blut, кръв. Das Urin, урина. Das Kinn, вилица. Das Knie, колено. И das Herz, сърце. А сега продолжуваме со медицинскиот персонал. Der Arzt, доктор или лекар. Der Allgemeinarzt, общ лекар. Der Assistenzarzt, лекар асистент.
Der Facharzt, Spezialist. Der Oberarzt, Konsultant. Der Chefarzt, Начальник. Потоа, der Notarzt, доктор по прва помощ. Der Kinderarzt, Pädiater. Der Frauenarzt, Gynäkolog. Der Dermatologe, Dermatolog. Der Augenarzt, Ophthalmolog. Der Kardiologe, Kardiolog. Der Zahnarzt, Stomatolog. Der Chirurg, Histochirurg. Der Tierarzt или der Veterinär, Veterinar. Der Krankenpfleger, Bolničar. Der Hygieniker, Hygieničar. Der Patient, Patient. Die Krankenschwester, медицинска сестра. Последно, die Krankenpflegerin, болничарка. А сега продължуваме со симптомите. Der Schmerz, болка. Der Kopfschmerz, главоболка. Der Halsschmerz, болка во грлото. Der Rückenschmerz, болка во грбото. Der Schwindel, вртоглавица. Der Husten, кашлица. Der Schnupfen, кивавица. Der Ruckreuz, ядеж. Der Durchfall, Diarrhea. Der Ausschlag, Osip. Der Krampf, Grč. Der Blutdruck, кръвен притисок. Der Knochenbruch, скръшеница. Der Puls, Puls. Der starke Schmerz, силна болка. Der dumpfe Schmerz, тапа болка. Der stechende Schmerz, остра болка. И der ständige Schmerz, постоянна болка. Der Albtraum, кошмар. Die Gesundheit, здравие. Die Krankheit, болест. Die Bläse, бледило. Die Schwachheit, слабост или малаксаност. Die Bewusstlosigkeit, несвестица. Die Blutung, кръварење. Die Allergie, алергија. Die Verbrennung, изгореница. Die Besserung, оздравување и подобрување.
Die Verletzung, povreda. Die Wunde, rana. Das Fieber, температура или треска. А сега продолжуваме со глаголи и придавки кои се поврзани со симптоми. Erkälten, настинува. Husten, кашла. Übergeben, повраќа. Schwitzen, се поти. Jucken, чеша. Atmen, диши. Verletzten, се повредува. Schmerzen или Wehtun, боли. Untersuchen, прегледува. Heilen, лекува. Anstecken, се заразува. Reanimieren, реанимира. Niesen, кива. Diagnostizieren, диагностицира. Experimentieren, експериментира. Operieren, оперира. Bluten, крвари. Schwellen, отекува. Transplantieren, трансплантира. Sterben, умира. Analysieren, анализира. Entzünden, се воспалува. Verschreiben, препишува. Verschlechtern, се влошува. Schütteln, се треси. Sterilisieren, стерилизира. Impfen, вакцинира. Volontieren, волонтира. И schlucken, глотнува. Krank или болен. И gesund или здрав. А сега продолжуваме со медицинската опрема или уреди и лековите. Der Verband, завој. Der Verband Kasten, кутија за прва помош. Der Krankenwagen, возило за брза помош. Исто овде, во машки род, ќе ги обележуваме сликите со плава боја, во женски род со црвена и среден род со зелена. Der Sirup, сируп. Die Erste Hilfe, прва помош. Die Operation, операција. Die Tablette, таблета.
Die Brille, odnosno die Brille. Zaštitni očila ili očila. Die Betäubung, anestezija. Die Injektion ili die Spritze, injekcija ili špric. Die Infusion, infuzija. Die Transfusion, transfuzija. Die Krankenversicherung, zdravstveno osiguranje. Die Krücke, paterica. Die Tragbare, nosilka. А сега продължуваме со среден род. Das Krankenhaus или болница. Das Wartezimmer, чекална. Das Untersuchungszimmer, соба за прегледи. Das Stethoskop, стетоскоп. Das Thermometer, термометър. Das Pflaster, Istopflaster. И das Antibiotikum или антибиотик. Сега продължуваме со болестите. Die Krankheit или болест. Der Diabetes, исто диабетес. Der Herzinfarkt, сърцев удар. Die Angina, ангина. Die Grippe, грип. Die Pneumonie, пневмония. Die Gelbsucht, жълтица. Die Leukämie, исто леукемия. Die Unheilbare Krankheit, неизлечлива болест. И die Ansteckende Krankheit, заразна болест. Das Karzinom, карцином. Das Geschwür, чир. Това беше се за денес. А сега да направим мала вежба, за да проверим колко сме запамтили. Попълнете го, зборот кој недостасува. Der Fingernagel. Die Nase или нос. Die Zunge, язик. Die Niere, бубрек. Die Lunge, белдру. Das Auge или око. Das Blut, кръв.
Die Krankheit, bolest. И Blutung, krvarenje. I posljedno, glagol od vakcinira. Impfen. Ви благодариме на вниманието. Ако ви се допадна видеото и сакате да ги следите видеата кои ќе се снимаат во иднина, направете subscribe и препорачајте го видеото и каналот на друг кој сака да изучува германски јазик.